Nanti anterin. Ayo gini video lanjutan ya, saya ngurung-ngurung. Nyanda. Sa? Sasa. Nang diduk. Oh, ala cek raup. Sik. Wis kok kalau kasih ki mbek nangis ceritane. Nangis bencaan. Disuapin deh. Saiki asam lho, asam wis. Azaman. Ya. Asam tika iku apa ora? Anak yo ngene wong anu kok yo masih asam. Mulai. Bilang. Kasih diajam ya, wis kasih diajam. Diajam main ngarepan. Wes kita lanjut ngasih ke siapa nengarane? Ayah. Donasi. Ayah. Ayah bantu mau takoki Sasa. Dhewe Sasa ora oleh kalem. Akhirnya dibantu donasi tuku kue. Enggak dianterin ya Salsa Ben nganterin nanti ikuti terus lanjut ke kalian Ayah Salsa. Ini parel kan kene lah. Tak lempete sik. Lempete sik. Lempete kanggo parel. Pinane kan ya tak ngene. Halus balik. Iki rada gedhi nek ngene isete cilik. Kan gedhe iki. Separone. Sudah? Wes. Kita lanjut nganterin ke Ayah. Sik kita takene kasih. Kalau ke Ayah. Wes, kita sudah nyampe. Assalamualaikum. Saya mau ke rumah. Kayaknya saya nyauri. Assalamualaikum yang. Oke, ditunggu jarene saya. Tak tunggu deh kita. Udah. Suapin saya bisa. Nah, di sini di sini. Ayah. Dikore deh. Alalala. Nah, ya kayak disuapi sah. Ayah nyuapi dhewe. Ndak bae rong mantuk, Mas. Ngaji nang. Oh, ngaji. Oke, sudah nyampe sini, udah disuapi. Terima kasih yang ngikuti Rerin Bu Sasa. Lah, malah juga pulung iki. Wis kabeh. Lah iso tunggu kan. Gung, bisa nang kene mita Mas ditunggoni. Ya sudah, terima kasih. Ikuti Rerin Bu Sasa. Oke, terima kasih banyak. Kita nanti lanjut nyampe rumah ya. Oke, kita langsung balik soalnya share mang ning omah. Oke. Mantap. Makasih Ayah. Makasih Ayah. Masih Ayah. Ini hari aku yang 10 tahun. Udah, yuk nanti kita pulang. Bisa tanggal 1. Udah nyampe rumah lagi. Ya, sudah misi sudah tersampaikan. Digendang masalah tabarakallah ndang. Ya. Nek digendang di ana, tak pasangnya tripod mari kita berjagongan. Ya alhamdulillah di habis wis adem wae. Nek bengi kae panas ya cuplikane saiki sing tak sambung mau esuk ya. Beginilah aktivitasnya. Oh, iki motor-motor. Ini mau apa ini? Walah. Medicure. Apa ngene niki? Ngene dia. Oh, ngene jelimpret merah marun. Wis dadi tiktokane masalah. Wis bahaya tok wis. Situasi hari ini malam ini ya ngene iki
Dulur-dulur dong lumpuh iki guys. Terima kasih. Wis aktivitasnya ngene iki pantau aktivitasnya bocah-bocah kuwi do meh ngopo kuwi yo. Sik aku tak naikkan iki. Ya begitulah situasinya pada Sasa pedan meh ngapain nduk bengi-bengi. Ya kita tak minum dulu sambil mengobrol. Lho ndi abisan wis disak mantau ana? Mari kita berjagongan sambil minum santai. Iki ceritane aku cek ngicipi lepet tuh disimpen ning kulkas wingi dingehi. Aku ora kober mereview. Bodoh kupat wis pirang dina dikek ning kulkas. Inget tak kober mangan. Ra kober tak ripiukan guys, iki tak ripiukan ketupat. Tapi iki tupate polos lepet lambe kok ngene ya. Lepet iki tanpa kacang, biasanya dikei kacang. Iki sing polosan. Nah, dikei kacang ya pirang-pirang dina ya mambu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kak mambu guys HP. Iki ketan, dikei parutan klopo. Kaya. Mbok kan ning kulkas iki. Heeh. Kak mambu ki gak mambu. Kentane Pak Yan ora buka-bukai. Pak Yan ora buka. Ora buka. Lah. Relasi. Ndak apaan? Ndak apaan? Iki ora buka kok. Ya wong aku bar mangan kan Pak Yan bolak-balik. Lah. Mbok dino iki nek bar wingi apaan sing ponakanku rene. Nganu kok. Lho mbok nek sing kene ya. Ponakanku rene wingi. Oh. Lili. Nek bojoku pas ndengi aku ketoke wis makan ning kono. Lah bojoku pas ketoke. Mari. Coba bedane bengi-bengi kok. Apang. Wah, ngelepot. Lupat. Wis mangan. Mangan wi. Nah, rasa mamang. Gulu-gulu. Lepot tuh jatuh. Susah. Kotor riblo. Nah, kenapa ya? Panas terus lho dadi bathuke utang. Desa turu bang delok. Di jana ke diturakno. Ayo. Ora ndekne. Ayo, Delok, ayo delok. Wis pinter kok, gak nangis. Ndingi tok panas, bar diimunisasine paham. Bu, ini kenapa? Kenapa? Loh, Tekan. Loh, iso. kok seketan sih? Biasanya seketan tiba-tiba. Apa, Bu? Kenapa kuwi? Dilapi. Enggak. Dilapi paling kena iki. Bu iya padha lho. Bu iya juga. Ndingi aku. Kenapa? Kena. Mbak kenapa ya Rara? Mara peri-peri tak dulu ketani, Mbak. Loh. Seretan guys. Gak jadi apa-apa. Tidak. Apa? Tuh kan kita tidak rusak. Rusak diumbas di beme. Ora gelem turu. Nenek, melak lewi apa melak ibu, Nenek? Ora gelem turu nah. Iya, malah. Halo. Nanti sih belum tidur, rusak kabeh klambine. Nah, aduh. Tali tau. Kalau gaji ini pakai cakil wedok masa meraropi. Mbak Anis. Iya. Lho medun nah. Lho pengen medun nah. Mana mbak tinggal mulai nah. Lho piye jawane cah iki? Lho moh nah. Lho. Piye jawane? Lho pengen berangkat. Jajal beno meh ning ndi parake. Meh piye? Lho. Seneng dolan lemah bengi-bengi. Telen menggong lho, Dek wis tukaran. Kok nek gak telen. Lah ya senengane ngono. Oh, Tak gak apa-apa gak rusak. rusak. Jadi ini gak tukaran ada cakil kan
ya aktivitasnya seperti ini ya malam hari ini. Terima kasih banyak dari Harin Pesasan. Naik lera-leran konten harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog-vlog berikutnya. Semangat tanpa sambat. Ini masih di momen 10 tahunnya Salsabila ya. Semakin hari semakin gede, makin menjadi orang tua yang lebih tua. Dadah, selamat malam loh. Habis hari ngono kae malah. Ya sih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.